Anya laki din! Anya nga tano agabrod ka mait, abay? Ha? Apay apagabruden nak, Duardo. Anya tinaknakan mo, tanapanunot mo dayta. Umapalak ngamin, bakit? Anya ti apalam, Duardo. Apalak dagiti kaarubang agsangpet ti package da nga agapoy ti balasyo tao. Anya? Isu nga agabrod ka mait, tapno patuludan na kiti package, abay. Pangalaan ta kumangay iti pagabrod ko, lakay. May remedyo dayta, bakit? Ilakok jay dua bakak. Kahit no agkurang, umutang akpailaang iti pagabrod mo. Talaga pag-abroad ni abing asawa, pare Eduardo. Wen, pare Max. Iso agatanga mo tay dua bakak. Ha? Ay, may salaang ti kabailak agatangan, pare Eduardo. Ilakom langan iti sa bali at tao ti may sabakam, pare. Sige paray. Gatangam nga rudayn tay may sa bakak. Imbagla agastusan di bakit ko nga gabraw. Tatang, no maka-abroad niya abay, agpatulod to kanya kiti package kan adu a kwarta. Padawatan kayo to iti imported adilata. Sabon kan toothpaste. Ha? Di pala nakatayab di asawam. Ibagbagamaw, napadawatan nak iti kakasta. Ay, pangas. Ay, saan ka pangas, tatang? Pudno ti bagbagak. No kayat yu ti imported a kape, padawatan kayo to. Anya? Saan lang nga kape ti padawat ko? No di kat adapay creamer na Tsokolate kan daddo mapay, tatang. Mamati ka. Anya lagi din itatang. Patyan nakunakmait. Talaga nga agpiesta iti adu apasarabo dito lugar tayo no maka-abroad ni bakit kaw. Anya? Agpiesta? Kunam? Duardaw? Wen, tatang. Kastanto ti mapasamak dito barangay tayo. Sana ka na emote, bastad na kwarta. Ipagnam-aminan dagiti papilis mo nga agabrod, bakit? Aha, adto yan ti kwarta nga ramatam. Nagadumot tinday ta kwarta, lakay. Ay katwa na, aramatam amin da ito, tapno daras ka maka-abroad. Sige, lakay. Kaya't kumot at talaga ti maka-abroad. Ay talaga mat, bakit? Agbalin taon analwan ti panagbiag ta, no adda ka ni abroad. Sige, lakay. Agabrodak nga rudan. Talaga pag-abroad mo ni ipag-abe kasinsin Duardo. Ay katwan kasinsin kayla. Madaman niya pagpagnana dagiti papilis na nga abroad. Sa dino ngay apagilyan ti papanan na kasinsing. Ay kat ijay Hong Kong kasinsain. At damat la kakabagyan tayo, nga da ijay Hong Kong agtrabaho kasinsain. Pudno day ta kasinsin. Napintas itan ti biag dagiti kakabagyan tayo ang nag-abroad. Iso pintas tubutan, tibiyag may kinibakit ko kasinsain. Baknang kami doon. Ha? Ay kat, ikan kanto iti tsokolate. Ken sabon mo, nagpaw ito iti package ni abay. Ay kat, agyaman ak ano kasta kasinsing. Saan laday tati padawat ko kin ka kasinsin? Padawatan kan tupay iti adu at toothpaste. Nagganasan no kasta kasinsing. Ay talaga nagganas kasinsin. Urayan tayo lang ang flight ni abay. At nangamin ng tulong kin ko tapno daras ang maka-abroad. Anya ti kahit mawang tirimaing. Sabon? When toothpaste. Ha? Apay nga ikanak iti toothpaste kan sabon Duardo. Ay kat siyempre taikan kakit nga raw antay. Ado sabon kan toothpaste titad ko kan ka. Apaman ang maka-abroad ni abay. Ay na Duardo, saan pa'y lang ang nakapanaw ni bakit mo? Agbilbilang kan itipiyag, asaan pa'y anapusaan. Anya laki din ang tiriming. Dandanin ag flight ni abe. Kat agpaw ito iti package sa naglaon iti ado amakmakan. Ha? Ay kat imported adilata kin daduma pa'y Saan kaminton niya agrigat kinibakit kaw? Bakit? At ka din good news. Kaano ka ngay flight? Nalpasan ti interview, lakay. Urayan talaangan no kaano ti flight ko. Ay, ayos nga no kasta bakit? Agpadispidida ag nga rodain. Anya? Agpadispidida kan? Kat saan pa'y asigurado no kaano ti flight ko? Okay lang. Bakit? Sigurado mo na makadanon ka ijay Hong Kong. Parche ka, unja ka kaisuna ababoy ta.
agpaskin ta dito balay inton digat. Nagsapa ka na nagpadispedida, pare Eduardo. Nagaruti may nakipangan dito'y balayaw. Wen pare Max, advance a despedida da ito yan. Tanay, sure metan na maka-abroad ni bakit kaw. Sa bagay Mala, adwen nyo timangan, taadumat ti sagana. Nagdakkel ko naman jay baboy a pinartay. Agbusog kayo kita eh. Gadailay, ti ulog, Duardo. Nagpaskin kay di kalman, kahit saan pa asigurado no makaabroad ni Abay. Anya laki din ni tatang. Sigurado na maka-abroad ni Abay. Nalpasin ti interview na. Urayin na lang yung tiawag na tapno makatayaban. Aya, Wen, tatang, isong agsagana kayon. anya ti saganak, Duardo. Ay ket makaraman kayon tun iti imported adilata ken daddo mapay amakmakan niya gapu iti abroad. Anya, Nabanglo asabon ken toothpaste. Adan to pay pasurot na atwalya, tatang. ay pangas. Ay saan nakapangas, tatang. Dakkel to akahon ti ipakage kanyak ni Abay. Ay na, palangwad da iya aputot mo, Manong. Saan pa'y laang nga nakaab-abroad ni Abi nga asawa na ibagbaganan abak ng ton? Unya raw, ading kaw. Mababay nakpay ni teraramidin na. Iwarwaras na ka nagiti tattaw dito lugar tayo abumaknangay. Babae ni ti panagabroad ni Abay. May san alawas ti napalabas, kalpasan ti panagpadispedida na, anyam aging gaita, saan pa'y anakatayab ni Abay? Unya raw, sa pa'y nagdakulan ti gastos ni Duardo iti panagabroad ni bakit na. Inla ko na ti duabaka na. Kaldeng, kung nakautang pa'y. Uwan nga ron, Manong. Ay, pangas na iya aputot ko. Awan babay na. At nakadin good news, bakit? Wen lakay, inton umay alawasan ti flight ko. Ay na, kung naakon kat bakit? Ay talaga maka-abroad kan. Lalay ngam tagtrabaho iti Hong Kong. Agtrabaho ka na yung bagwain. Wen lakay. Agpawit kan tao iti package. Tapasikatak man dagiti karuba. Pasig to agkarna iti sidaag. Dagitin to agkakaimas a putahe ti taraon kaw. Anya? Ayabag taw dagiti ko kumparay. Tapagpulutan iti agkakaimas sa pulutan. Ibagak to kadakwada from Hong Kong with love. Anya? Ay katuwan, bakit? Ay no, magagaran ak launa yan, iti panagabroad mo. Umay ka man, di bakit? Ha? Anya teramidam Duardo. Ay kat, ag-flight tamata. Anya nga ang flight asasawam di ta Duardo. Uy na, mapantay jay langit, bakit? Anya? Nag-flight mat gaya man ni ipag-Abi, kasinseng. Wen, kasinsin kayla. Intulod ko ijay airport itay parbangon. Nakatayaban na. Sana all maka-abroad kasinseng. Sana all talaga kasinsin. Iti saan nyagbayag at danton package ngay pawit na. Di mo nga rod liplipatan dya imbagam nga itid mo kanyak kasinseng. Anya laki din ni kasinsin. Apay ko mamalipata ngay. Ay, kwa kasinseng. Kaya't ko dyan nabang lasabon kantay imported adilatawan. Wen kasinsin. Daanag mo na ya. Number 1 ka iti lista ak amaikan iti imported adilata. Nay, pare. Addan iti abroad ni Abe. Iti saan niya agbayag. Pauitan na kaon iti kwartak. Ken package siya naglaon ka dagiti imported na makmakan. Very good nga ron. Naadda ni Hong Kong ni bagad mo, pare Eduardo. Kaya't maut imported niya arak, pare Max. Ha? Ay kayat ko pare. Adaya. Sige. Te bagak tukin ni Abe, agumatang iti imported niya arak. Iraman nanton niya i-package. Ay no, nagkanasin pare. Ay talaga nagganas, pare. Sikan ate dasawa na iti Hong Kong. Sana all, pare Eduardo. Mabit lang, pare Awagak ni bakit ko iti messenger na. Kumusta man no anyan ti kasasad na iti abroad. Anya, di mo makontak ni bakit mau? Kunam, Duardo. Uwan nga rod tatang. Naka-offline na kanayon ti cellphone na.
Ay, madanaga nakpain kan kwa na. Talo na bulan na di mo makontak ni Abay. Anyangatan nga ti mapaspasamak ken kwa na ijay hungkaw. Ay, jak mo tatang. Nakadanon nga ta ijay hungkaw ni Abay. Duar daw. Api anak ko namday tatang. Kasanaw, kat di mo mutin makasarita ti asawam. Talo na bulan ti napalabas. Ngam saan pa nagparik na king ka? Ay, madanaga na kung tatang. Anya nga tanti mapaspasamak kin ni Abi ijay Hong Kong. Apay nakadumog ka ngay masidag kanya, kasinseng? Problema kasinsain. Anya a problema? Naglabas man na yung tibulan. Yung jak pa'y nakasarita ni Abi ijay abroad. Anya? Ay, no kasta. Awan pa'y damag mo? No nakadanon at talagan ije Hong Kong ni Abe? Intulod ko mat ijay airport. Iso asigurado ang nakadano ni ijay Hong Kong. Ha? Madanaga na katalagaan kasinsain. Sing-singirindak pa yan dagiti nakautangak. Ha? Urayak nga agpaw titi kwarta. Yung saan mo't nagparparit na ni Abe. Anya? Anya nga tanti aramidag kasinsain. Pangalaak nga iti pagbayad ko iti utang may. No saan niya agpaw ni Abay. Nakitam ang naglugan iti aeroplano ni Abe, idi intulod mo iti airport? Saan antay? Pimanaw ako ni December ka ni airport. Anya? Nakitak mo't game mo nag airport ni Abay. Nag-flying kiss pa'y nga rod kanyak. Anya? Abay ngay, saan mo't nagparik na ni Abay? Anya nga tanti napasamag kan kwa na. Ay, ang mga nubi sila ang ti asawam ijay Hong Kong. Iso adi nakamaawagan, duar daw. Ay, imposible Upat abulan na asan ang nagparik na ni Abay. Kanayon pa'y naka-offline. Ay na, duar daw. Agsapol kan iti panggedam. Tapno mabayadam dagiti utang mau. Agsasaro na unto may mangsinger king ka. Tatang, Daytan di bagbagak idikin ka. Duar daw. Pasikat ka launay. Anya nga ita. Uri dilatal ako mga awan tinagyan na. Kit awan ti maitid mo kada kamay. tatang, Ayan jay toothpaste ko nga ibagbagam. Kit awan mait. tatang. Mangibabain ka. Duar daw. Nakadano na kaun iti syudad niya agsapsapol iti panggadak. Nasken nga ramidak da ito. Tanay, awanin ti pagbayad ko kadag iti utang ka. Ay, mabisinak pa yan. Ituloy ko ti magna. Tamang kitak man iti pakanan. Mabisinak ka talagan. Ay, itajay. At dagayam asidag ka pakanan dito. Di tanti panganak, tanay. Jakon maibturan ti nakaro abisin ka. Ne, nalawa mo't dito apakanan Nagado ti mangmangan. Ay, mangkita ako niti sida. Ti babaya servidora. Ni Abay. Anya tararamidin na dito. Abay, anya ti kahit sa unday tao. Impagarup ko nga dagan ni Hong Kong. Pakawanin nak, Eduardo. Nabiktima ak iti illegal recruiter. Peke dagiti imot ko a dokumento. Anya? Saan la siyak tinabiktima? No di kat adu kami. Kat sapsapulan itan dagiti otoridad jay tao anang recruit kada kami. Anya? Mabainak nga gawid ijay lugar tayo lakay. Gaputa sa anak anatuloy ang nag-abroad. Anya? Kasanon dagiti nagastos ko iti panag-abroad mo. Lakay. Ay, sa pa yung pagbagak ka dagiti kaaruba nga kakida iti package nga gapu iti Hong Kong. Awan ti maaramidak lakay. Iso asimre kaklaangan dito'y pakanan. Tapno adda pagtrabaho. Kan mabaina kun nga agawid ijay lugar tayo. Agawid tan bakit? Jak kayat nga dakalaing dito'y pakanan. Ha? Pakawanan nakbakit. Awan ti basol mo iti napasamakin ka. Siyak ti nagragot nga gabrod ka. Lakay. Basol ko da ito napasamakin ka, abay. Ay, agsingsingput ako na. Agawid tan, kat mga baruanan tan.
Anya laki day. Sad batraw. Unadang aron iting lies. Nasayat may tanakamiriskan. Guardaw. Ti pasikat na tao. Awan to tinasayat ang mapasamag kinkwana. Nairamraman pa yan di bakit mau. Anya laki day. Malah papagayam. Ditan tinagpatinggaan ti maisapay a pakasaritaan iti biyag nga intay pinaulwan. From Hong Kong with love. Dito'y drama tayo. Anya laki din. Insurat ni Tia Tina Minisays. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami itingkay panang tarabay.